Orukuru eby'obwegyesa hari Uganda Muslim Supreme Council ayitwara eryambarira Muzamiro Rubega nagira ngo mbaro gw'abana barukorwa mu mashomero n'ugweyongera kwa emirimo yo kuronda tekiruwo imwe babashomise muze gukora ki you go and create jobs, don't seek for jobs. Tukana kushanje mukoshitani uchemirimo jawe hajati akwade skill ezokutandika umulimo tofayo ubona olaga so hajati tukusima tuteraho institute kandi tushaba bandi abicukwataho nadara akwebembera education mu mazima na university mpambo ntukora ki Haja Abbas Kaziwe kansara rukwebembera abantu abakuzura mu kanso yambarira site kandi birari umugenye mukuru ha mukorogu asimira batandikirewe horrege ne welding machines kubanza ina abana ina welding machine kubiri inawo ka small scale industry kandi ni abana bari bonete baso abana batasomba babena babindi kingere cha science wabwe mutwe omwana anyole ekyuma n'akijja mu design gwe gyoyagala bekeriye obiraba fedda bino byakolibanga bayimbi naye alhamdulillah kati naffe tusobola okubikola uno nebaze kusooka abazadde abazaala abaana kubanga yensonga y'okubeerawo kwaabwe era yensonga y'okubeerawo kwaffe abazadde abatuzaala lwekyo abazadde bebaza abakkiriza oba abakkiriza okuleeta abaana bano ne bali abaasooka abeja batendekirwe bashabirwa okukolesa obukugu obubatungire betandikireho emirimo ne n'abakulembeze abali wano mu gavumenti mutukwatireko muleke kulaba kintu kino omanye ebiseera ebisinga ffe tubeeraka babayikaita oba waliwo olugero olugamba oba kanda kwambata bwerutunasa kana kwambata twetakulira naye tuleke kwetakulira nabo batukole ki batukwatireko Omuganda bebembezi bahigirwa kwinegeza umurango mu baziire ogw'okushomesa abaana biine oburema ha mibiri yabo batiine kushorora ebigambirwa mu district ya Kamwenje ogw'ekitongole kya National Union for People with Disability of Uganda babugineho abebembezi aba. The parents of these children, you must understand the children themselves. Another competence is advocacy capacity for inclusive education. Understanding of what advocacy is and why it is important for building and sustaining inclusive education. Birango at least abana mu masomero gibariho abokwa inclusive education in Kamwenga district bakatwirezamo amashomero 3 Kibare East bakatwireza yabiri wa Mwanja Primary School, Marere Primary School na Kamwenge Primary School. Ngwe tugenda kumekinga sure ngo mu mashomero twatekamu n'abashomesa abari skilled aha kwegesa abana bino burema aha mbiri yabo. Okushomesa barema hataroho kushororana kwija kutandikira mu ishomero rumwe omucyange kikanda abantu bagira ngo nikiza kweraho cyango kugira ngo inclusive education neza kuteba mu secondary school egi nikiza kuyamba abana abo abararwo mu primary kugira ngo babase kuza mu secondary kuko nyine cyo kureberaho no mwana nayigiseho akwandikise bigere ati size ni graduate kandi ariyo nakora umurimo akasoma degree yajimara akwandikise bigere hatobwa hatube twine amashomero 3 ga primary mu district yona mwe ntatubamba terezaho primary emwe bamba terezaho secondary emwe nindeba ngunabwe n'ikirungi abazire bashabirwa kucomuze bwo kushorora abana abino burema ha mibiri yabo gasha kwa Fatuma na Gudi na Anthony Twine.